Io mandaste i potentati fino alla gente go con più a te. Lo spei quello che non trova il programma. No, protocollo non c'è. Sai mandare un po' cambio sempre. No, con io tu. Con io di tutta cosa. Oke, Syekh Abdallah, bismillah. No, Pauline, oh, acca dong. Makin, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in. Haray karamokoɓe tedduɓe almamiɓe musidɓe siɓɓe ka aljanna family sutiɓe men fewdo ɗo e musidal ɓiɓɓe lagine ɓiɓɓe Fuuta Diallo kala ka wontiri ɓawo nde mi yetti Allah subhanahu wa ta'ala yettore ndo handi mi jarni mo jarore ndo foddi mi do'ani ɓurnaɗo tagefa ngon annabi meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Mi salmini on goɗɗo salminago islam teddungo barkinago mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray caggal ɗum ko joɗɗini men ɗo joɗɗini ɓe karamokoɓe meɗen mawɓe ɗo cheikhuɓe meɗen ɓe wonɗen duɗade e juuɗe muɗum karamokoɓe meɗen duɗiɓe ka meɗen ga ha yalti duɗoyi ka yaasi senti fewdo ɗo no jogitani en jande nden e da'awaji ɗin e leydi men lagine ndin gila ka capital ɗo ha hewtoyi ka meɗen Fuuta Diallo. Aray meɗen jooɗi ɗo fi nulal aljanna family. Aljanna family no waɗi men ɗo e nulal wondude ɓe karamokoɓe meɗen tedduɓe haray ko ɗum woni jonde nden ɗo kala ko tinoyi ɗon ɗo e ko seediti ɗon ɗo haray ko bange ngal ɗo nulal. Hon ɗum woni ngal ɗo nulal ko fi waɗugol ɓurɓa forage sappaɓo on ka aljanna family haray fottano ɗo waɗa tirage au sort forage jeetataɓo e jeenayaɓon ɗum ko ñande ɗiɗi nduɗo lewru juillet nden ñande hari Oustaz Cherif Diallo hino wonda rahimahullahu ta'ala yo Allah hinno mo yaafo. On ɗon tirage au sort feƴƴi ɗo ka radio bonheur ɗo karamokoɓe meɗen ɓe waɗani en Allah waɗi dalaba e leeluma hawri e ɗin ɗon forage ji ɗiɗi tawi oɗo forage sappaɓo ɗo ko e leydi goo wonano naɓede teddinire karamokoɓe meɗen kadi yoɓe waɗan en urɓa on e nder ɗum ɗon Allah ƴettiti Oustaz Cherif Diallo yontere hande e talata yo Allah yurmi mo nada mo aljanna yaafo en enen kadi aljanna family tintidi halfinaɓe ɓen ton ɓe yiidi e jama wonɓe membre ɓe association on ɓe holli wonde haray oɗo forage sappaɓo ɗo eɓe yiɗi yo okke Oustaz Cherif Diallo
okke forage on o wonanamo sadakatun jariya. Allah waɗi jama on nanodiri ton ɓe noddi men ga wonde haray oɗo forage sappaɓo o okkama oustaz Cherif Diallo baraji hewtino e mum. E joni noon ko urɓa on forage ɗon wona waɗede ɗo hakkude préfecture ji heddinoɗi ɗin e nder Fouta e ɗi nayyi. Préfecture arano on sa senore ndindi taƴaɗa préfecture arano on ka kaydiri ɗo e ɗin nayyi ko Kubiya wondude sous préfecture ji mum ɗin. Préfecture ɗimmo on e ɗin ɗon nayyi ko Mali wondude sous préfecture ji mum ɗin. Préfecture tammo on ka kaydiri ɗo ko Telmile wondude sous préfecture ji muɗum. Nayabo on ka kaydiri ɗo ko Tugue wondude sous préfecture ji muɗum. Haray jonde ndem aljanna family no yelori nde feƴƴirni présentugol ɓe karamokoɓe men tolodaɓe ɗo e délégation ɓengure nden ka oustaz Cherif seniɓe ɓen yo tawde yottintino ngal aljanna family wondude karamokoɓe muɗum toliɓe lagine ɗo waɗanimo ɓawo fatagol makko. Haray ɓawo ɗum karamokoɓe ɓen ɓeyttana en seeɗa e konguɗi raɓɓi ɗuɗi ɓawo ɗum présenté numéro correspondant jo aljanna family on lagine ɗo suka no wiye Mouhammad Aliou Diallo. Haray ko non jonde nde woni yarde toɓɓere aranere nden ɓawo nde yiiɗen kaydiri ndin ɗo ko ɗi préfecture ji ɗo ɓurɓa on woni dogude e dow muɗum Kubiya, Mali, Telemele, Tugue. So ɗon feƴƴi haray karamokoɓe tolodaɓe ɓen ɗo ɓe ka ñaamo an ɗo ko Alhaji Ibrahima Ba. Alhaji Ibrahima Ba ko janguɓe ɗo seni jangoyi Arabie Saoudite Makkatal Mukarrama ɓe senti. Kamɓe woni imam ratibo on ka julirde wiyete nden mosquée turque fino famire o jeeyaɓe ka ligue islamique. No hikki e maɓɓe ɗon docteur Mouhamadou Wuri Bari. Haray ɓe geli docteur Mouhamadou Wuri Bari ɓe waɗanino e yewtere wurin fi aljanna family jama o nafitorinde moƴƴa humpitagol e andugol wonde aljanna family hewti karamokoɓe men ɓen. Ko hikki e maɓɓe ɗon ko karamoko meɗen kamɓe ni hooreɓe ɓen fewno ɗo kamɓe ardi ngal dental meɗen mawgal ONG Munazamatu Imam Malik o Cheikh Mouhamad Ba ɓeɗo kadi ko karamokoɓe meɗen duɗoɓe Soudan koɓe chroniqueur ɓe kadi émission Allahu Akbar on ka RTG. Eno hikki e maɓɓe ɗon Cheikh Mouhamad Hafiz Sow radio Venez on ɗo ko kamɓe woni directeur karamokoɓe meɗen duuɗiɓe gaari juuɗe baba mum duuɗe kadi ka leyɗe arabo senti. Haray sengo nano an ɗo ko Oustaz Ibrahima Diallo ɓeɗo jogii woni chroniquande en télévision évasion guiné. Haray meɗen hakko maɓɓe ɗon ka télévision évasion ɗon to woni koɓe ɓamori. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo ɗum ɗo makorama ni karamokoɓe ɓen solliciti ɓe yiɗi feere yen humpitu ɓengure Oustaz Cherif Diallo nen musidal ngal ɓe humpito ɓe ɓangina goto ma ɗiɗo ko tawde ɗen ɓay haray oɗo forage ko kanko Oustaz Cherif Diallo kanko okka woni nder ton fof e baraji haray yo Allah hewtinmo. Musidal ngal toon tintidi ɓe ɓangini bappa maɓɓe bappa Oustaz Cherif esiraɓe maɓɓe kadi baba en sonna maɓɓe arab ko Seydina Oumar nden makko en ko Alaji Tirmisi seedike e wonde maɓɓe ɗo e inde ɓengure nden ka Oustaz Ceerno Mouhammad ɓeɗo baba bappa kawka amen Allah kalen mako goto bappa kaw mako kadi esra mako kadi ɓeɗa Alaji Tirmisi ko kaw maɓɓe e bappiraɓe esiraɓe Oustaz Cherif ɓe wondi e ɓeɗo bappiraɓe Oustaz Cherif Diallo kadi. Haray ko meɗen ɗo musidɓe julɓe tedduɓe ka aljanna family e sutiɓe men fewno ɗo ko menen ɗo tummode
ɗo min ko Abdoullahi Ba kono ko inde min ko lulliri ko Abdallah Mumneya Ba fulɓe heddi galloɓe ɓe ara en jarama joni haray en hewtinayi karama ko ɓen makom joni makom hewtitiɓe ɓe darana en no ɓuuri on warde ɓe allahu subhanahu wa taala no jeeya ɗo golle aljanna famili holori e tawde naawigol kaari no jeeyaka aljanna famili koɓe fewjoɓe ɗum ɗo heeɓi yo nawre kama nde coggu forage heeɓi wo aljanna famili heeɓi programme waɗugol ɓurba e leydi ko ɓurba ngo waɗino Amérique goɗɗo waɗino Bruxelles Belgique goɗɗo go kadi waɗino Dakar si oɗo waɗi hande hikkotoɗo ɗo ko Sierra Leone wonana ɓeɗo teddinire mawɓe meɗen ɓe karamokoɓe meɗen ɓe eɓe jogui hen programme forage wono 11 on so tawi yaniroyi noon koɓe holli ko teddinira mawɓe meɗen ɓen toon ɓe waɗa ɗum aray ɗum ɗo ko teddugal meɗen hebbinanen ɓe du'a. Assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن سلمني جمع من هناك الجنة فاميلي يلب بين كبيون ريو إن أبنائهم الشيخ عبد الله ممبا ولي كون جو إن عنده والغربة في فوراج waɗanaɗo Oustaz Cherif Diallo sadaka immorde aljanna famille e holli wondema ko préfecture ji 4 wona suɓede yoni haray eɗen arde taƴen kaydi hoy koy monden koy waɗen nokkugo mondane lankon kaydi ɗum ɗo on kadi mondane ɗum ɗo ok on kadi monde ɗum ɗo addane lan siyon kuma debe on kun ɗo koɗi nayi woni ga joni haɗa en jonneɓe mawɓe men ɗo ɓe ƴettana en ko memo ɗo ko ƴettu kon ɗo on nayo on nawi jongu kon atti ɗo memo ɗo kon ƴettu kon ɗo awa ok awa joni bappiraɓe ɓen ɓe suɓike hawrodiri e maali joni hiɗen arde taƴen sous préfecture ji ɗin e nder Mali e monde on tuma e ɓe suɓo e nder joni ndi ɗo woni toon tan Mali ɗum fof no heeɓi kono gasi Allah ala e ɗumana to
Tuba kama na ko ita min to no woɗɗi ha takko Sénégal ko di jelo do continue sappo e ɗiɗi woni ɗo ka kañum ha ɗo timmiɗo e Madina woora jelu sappo e 13 ɗum wonno waɗi gawta sappo e ɗiɗi de woni oɗano jobbondiri o Madina Salam Balde no joggodi Madina Salam Balde non ɓe falde ɓe tele Ibrahima nanare alaga joni ko noon woni jomude non koye ɓeyimo ko acci ɗo memude o ƴetton ko noon hara on girnaade jonngo mon ngo ƴetton gokku ngo meme goto so memi goto no ƴawne ko ɗum docteur ndareɗa ko woni ɗo dongel sigo otto kayɗiɗi maali o woni kayɗiɗi maali hinom inande ɗo cheikh abum walla fewtinan am tan maali dongel sigo sigo dongol بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يتي الله سبحانه وتعالى moƴƴuɗo men kadi tumbidiri en ɗo laawol ɗimmol fi waɗugol urɓa fi sendugol ɗi moƴƴereji ɗi musidɓe meɗen woni e etade no sakitira ka meɗen ɗo haray ko adi kon taho en tori Allah subhanahu wa taala o suka meɗen mo tawata ɗen ɗo aranun ɗum présentation jiɗi tawi hande Allah ƴettitima en tori Allah yo Allah honadum aljanna makko ɗin fof Allah taw hara kala golle moƴƴe ko wanno Allah jaaɓi o taw kadi faljereji ko faljino kon fof Allah yaafika Allah hoɗinama ko aljanna ɓurɗo towde aray si feƴƴi ɗon en jarni en weltanike ɓe musidɓe meɗen ɓe Allah andintinni nde feere ɗo buy haray no yiɗi waɗugol kono wona buy Allah arsikata haqqillawgol miijitagol piiji ɗin e adda pehe ɗen haa ɗe tulɓiɗa haray en jarniɓe en weltanike ɓe e haray yen tori Allah yo Allahu jaɓanɓe ko ɓe woni wadde kon fuu haray ko yen ɓeydu wakkilade nde fatunde ɓe sukaɓe meɗen gila o suka meɗen Mouhammad Cherif Fati en heeɓi ɗo sukaɓe yahe ɓe wan jowo hakkude fatorɓe ni e waraɓe sukaɓe gaynuɓe haaju
sukaaɓe yelaaɓe ɗaɓɓaaɓe ɓen ko jarrabu ye haray ko ye muñño yentori Allah subahanahu wa taala ɓe fof maɓɓe yo Allah hoɗimɓe ko aljanna ɓurɗo towude haray ɗum ɗo ko holli ko yo neɗɗo o wakkilo o waɗana hoore makko fewndo ka o mari ɗon ka o waawi ɗon ado wi'eede yo o waɗane o ɓeɓeri ko mari feere kon e moƴƴereeji yo eto o waɗa haray en jarniiɓe ɗo yimɓe buyi min noddiilan mbi ɗum ɓe humpiti fi o programme ɗo hiɓe faala kamɓe kadi wadde ton ngel maɓɓe ɗum holli wonde yimɓe ɓen no yiɗi hiɓe faala si tawi fokkintinnama tun yimɓe ɓe wakkilo to ɓe waɗa haray ko yo en ɓeydu wakkilaare golle noon golle Allah ɗen si tawi piiji tati fayda golleji ɗin fof be piiji tati ɗi wattane yila e muɗum hara ɗin acciraka ɓaawo ko adi kon ko laɓɓinan ko fi Allah on tigi woni e waɗirde kala ko goɗɗo waɗi o holli wonde ko fi Allah o woni e waɗirde kono himo eɓɓi eɓɓoreji goɗɗi go ɓaawo fi intérêt ji makko e faaleji makko e tama'uji makko haysi fokkiti kono muutatako piiji buy ko ɗum woni ɗum e bonnude yaha ha curba ha immo ɗano nde wotere yimɓe jiɓo ko honɗum ɗannini ko waɗaka fi Allah kon ko ha seeɗa yaata maaye imam malik ɓaawo o wallifike mo watta makko on Allah waɗi yimɓe ɓen yiɗi deftere nden ɓe jaɓinde ɓe jangi tawi ka yaaɗa o kayre wona jangede woɓɓe go inni ene kadi winden goɗɗo go aroy tawi imam malik inni he imam nde deftere ma de nde heeɓi tokoraje boyi mo wattaje ɗen ɗuuɗi o wita ɗum mapine koko kala ko waɗira fii tun dartagol fii tun intérêt ji goɗɗi goo ko e yiɗi no ɗen mo wattaji fof ɗe maayi ko mo watta imam malik on tun lutti haray laɓɓinangol Allah e golle ɗen ɓorde wonɓe ittude mbuɗɗi haa ɓe mbuɗɗi woni e rewde e juuɗe muɗum haa halfinteɓe waɗoygol ɓen haray ko yo ɓe ɓeydu laɓɓinangol Allah ɓe waɗa piiji ɗi fof hara ko sabu Allah ɗi mun ɗum ko eɓɓugol eɓɓoreji eɓɓa haa gayna taw si waɗa harana hottagol tun wowla kadi bere ko waɗi kon pet hara ɗuɗɗinaali bruwi haa feƴƴita ko wona e waɗeede kon tan mun ɗum ko be nunɗal wona halfinteɓɓen hara ko yimɓe hoolaaɓe nunɗuɓe nokkeeli buyi ko woni e porɗinde piiji ɗin ko yahay haa untoyo e ngayka yimɓe njiɓo ko honto ɗum woni hunde ka no fokkutuno minen ɗo min faamaali si tawi laaɓaali few yahay haa seeɗa duɗɗoyo wakkilo ɗen waɗen sadakaji duumotoɗi tawa ɗi ɓuray en juutude balɗe nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam no makani en si neɗɗo o maayi haray moƴƴereji ko iwtiranta mo ɓaawo kon hannde kadi lanni si wona hara ko piiji tati o acciri ɓaawo mana neɗɗo on si o maayi haray contact on taƴi o ala hannde kadi o wawata wadde o iwata kabru makko o ara o juulata juma o watta sadaka o janggata qur'ana o watta hay hunde hannde kadi lanni joni noon aljanna ko ɗaɓɓirte kon no ɗuuɗi gurdam men ɗan no raɓɓiɗi kono Allah subhanahu wa taala e moƴƴere makko nden o waɗani en tawa on tigi maayino ka kabru makko kono no wawi si mo wuuri himo gollude tawa moƴƴereji ɗin taƴaale yahude no maaki si tawi on tigi acciri sadaka wona ɗo e duncitoreede huutore ɓaawo makko fannin ɗum ɗon no huutoreede baraji ɗin tawoyemo ida mata bnu adama inqata amaluhu illa min thalathati sadakatin jariya sadaka wonɗo e ilde wonɗo e marsude wonɗo e naftoreede woni ko juulirde woni ko koloyru woni ko laawol on tigi moƴƴini woni ko pon o waɗi woni ko miside nden o howani kala wo moƴƴere ko o waɗi o acciri ɓaawo tawi ɗum no duncitoreede fannin ɗum ɗon batte muɗum no huutoreede baraji ɗin yahay taw
ɗum ɗo ko moƴƴere molnade Allah aw waladin salihin yad'u lahu ma hara ko ɓiɗɗo moƴƴo o heɓuno o ne'imo ɓiɗɗo moƴƴo Allah no moƴƴina tum wonde hara mawɓen etaki fayda kono ko heewi kon tawa e mawɓen ko ɓe ɓe wakkilo ɓe ɓe eto ɓe waɗa sabuji ɗin Allah hawrindinne ɓiɗɗo moƴƴo on tigi ne'imo needi moƴƴiri jangginimo diina andinimo haqqe Allah e haqqe nelaɗo e haqqe enɗan e haqqe mawɓe on noon kasi no du'anade on tigi haray moƴƴere nden tawoyaymo aw ilmin yuntafa'u bihi ma hara ko gandal o janginno tawa ngal gandal no naftorede sowa o wallifi defte ɗen no jangirede ɓaawo makko ma o janginno ɓen taaliba makko no janginde woɓɓe ɗon kadi haa ka hattoyi ɗiɗo ta on tigi ronku heɓude goɗɗum e muɗum lar sala sallam maaki nokku goo aw naharin ajrahu aw naharan ajrahu so on tigi o ilini ndiyan ɗan ndiyan no naftorede no duñcitorede mana muɗum ɗo mo asi forage ma asi koloyru kala ndiyan ƴoogaɗan ɗon duñcitora woni yara woni wuppira woni defira woni yarnira mo munte woni yarnira leggal kala wo ko ɗan duñcitora haray on tigi ne jogii baraji ɓen anndi noon si Allah moƴƴike e neɗɗo hawrindinnimo o heɓi forage tawa ndiyan yalti e muɗum ɓen anndi ko naftortoɗa ndiyan ɗon kono ɗuuɗi hakkunde yimɓe e mummunteji e piiji ɗin ɓuy haray ɗum ɗo o yen ɓeydu wakkilare en fof joni ndiren juuɗe mo be wooda ko heɓi seeɗa ko waɗi sa wawata wadde fof kono ta ronko wadde kadi hay fuyi ɗo ɓe musidɓe ɗo ɓe uditani en ɗo laawol hay mo mara doole buy no wawi kañum kadi wadde seeɗa ɗum haray en jarniɓe weltanike ɓe karama koɓe seeniɓe ɗo ɓe jarnama weltanama tambitagol piiji ɗi ɓay si gasa ɓe tambitade ɓen si tambitaki si yahi seeɗa tun dartoto ko be heɓa ko duña heɓa ko rerɗina heɓa ko wakkila piiji ɗin fof yen reeni e piiji ɗin fof koko waɗante campagne koko noddante koko kurkante koko puyɗante kala ko heɓaali ko puyɗana ɗum darano ɗum yangano ɗum sottata yahata haray koyen ɓeydu wakkilare mo be ko Allah taginan ɗum wo waɗa en tori Allah subahana taala yo Allah waɗu barki e o association ɗo aljanna family e wonɓe toon ɓen fof jaɓa sadakaji wonaɗe waɗirɗi ɗin fof haray on jarama on weltanama en tori Allah subahana taala ɓe fatima yo Allah yurmɓe yaafoɓe naɗa ɓe aljanna yorton bakatuji maɓɓe ɗin enen kandi no wani ɓe taw hara o yaafike o yarnike yo Allah hawten fof ko aljanna ɓuɗɗo towde o jasakumullahu khairan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh joni ko hikki ɗon haray no docteur makiri ɗo ni yimɓe ɓuyi noddi ɓe faala anndude adresse aljanna famille on lagine ɗo so ɓe heeɓi goɗɗum ko haa e hombo ɓe naɓata hay woɓɓe addi haa e docteur en ɗo ko yata 400 000 fii o programme ka aljanna famille ɗo Oustaz Abdallah ɗo ɓe hollimen wondema ko ɓe maketeɓe Mamadou Aliou Diallo ɓe Dalaba Diaguisa hiɓe jogii numéro téléphone 620 40 03 13 haɗay ko haa ɓeeɗo ko heɓi wo addete e nder lagine on ɗo haɗay numéro no mari orange money haɗay no moƴƴi ka on tigi nodda ɓe anndina ɓe wondema no naɓude ɗon kañum kadi ɓeɗe ko Allah newnani ɗum kon o naɓa ɓe annda wondema ko fii o programme ɗo ɓayru si ɓe anndali fii programme on haɗay mettaneɓe fii ƴettugol mboɗi ɗin naɓa ka programme ko on tigi nodduɓe anndinaɓe miɗo naɓde ɗo fii o programme aljanna family haa saaba kaari miɗo tori on hewtinananɗe on tigi ɗon addaɗe ka orange money haray ko ɗum hollutude jama on ko teddugal maɓɓe e mo ɓe ka wondiri o e nder lagine on ɗo no wawi addude e o numéro ɗo 620 40 03 13 haɗay ko ɗuminni min hollude ɗo mi daro ɗo mi accana kala mo ko ɓe mo hombugol du'a o joni Allah jeeyi maaki aray sino woodi ko ɓeygure nde makata wooda ko maako ɗon si homben jonde nde
men hollude ñande e faatine ko waɗɗon ɗon kon Allah nandine weltiga en terki Allah yaɗa on ko moƴƴude joni yaafomo kanko faatine ara weltani ko association o yalla waɗ barke golleji goɗɗi Allah ɓeydan Israel ɓuuyi e nder leydi ndi meɗen ƴetti ɓeygure nden ɓeygure ceerno Sarif nden e musidɗo Allah men ngal fof watte sokeje monon ɗe ɗo watte e bawgal Allah e sokeje monon ɗo men hakkini o ala men fof watti ke sokeje moɗon men tori du'a ɓeydane mo du'a ha ñande Allah ƴetti en enen kadi o allahuma salli ala sayyidina Muhammad weltiɓe potan haray en weltike ɗo kadi ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗanaɗo forage on en torki Allah yo Allah hinnomo yaafo Allah naado e mo aljanna yo Allah naado e mo aljanna yo Allah naado e mo aljanna enen kadi luttuɓe gaaɓen yo Allah reeno en ayna en tabintina en e laawol ha o ƴettita en e hoore muɗum o programme aljanna family ɗo en torki Allah yo Allah waɗumo aljanna family tigi en torki Allah yo Allah waɗu projet ji ko wona waɗede mum kon fof ɗi yahano ɗi hani yarude noon ɗi réussisa ha ɗi nafa leyɗele ɗen fof ka hoore leydi ɗo ka hoore aduna ɗo ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم أدخلهم الجنة ونجهم من النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين